Ibizo lesibongo? Igama lami ngiMsithokozile Ndlovu. Ngihlala koBulawayo eHillside. Ngilomntwana oyi-lesbian, oyinkazana, ole 24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-condition yabo yamphatha kabi kakhulu mina ngizimela ngokwami, ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane ethize, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because wehlile ukuyamukeleke emulini, especially ubabakhe lemuli yakini behlile kumyamukela to an extent yokuthi wagcina sokubreak marriage yethu. So ngithi kumphakathi abantwana bethu sibanikwa uNkulunkulu, abaveli abadodwa. So uNkulunkulu nxa umuntu emdale enjalo, who are we thina ukuthi singamtshintsha? Let's accept abantwana bethu yikho khona, ngoba badalwa beyikho khona, beyikho abayikho khona. Lithini ngokuhlukuluzwa kwabo umphakathi? Ukuhlukuluzwa kwabo kubuhlungu kakhulu. Ayiko siyacela kuhulumende lelizwe jikelele ukuthi ngabe liyakwanisa nje ukuthi li-embrace abantwana laba, babahloniphe, babanikeze ilungelo zabo, babathathe njengabantu, bengababona ngathiwa ngamadimoni kumbe ngathini izinyamazana. Kukhona onye lingathandi ukutsho ngabo abantwana abanjalo emphakathini? Considering ukuthi banjani nature yabo, abantu ngithi yazini abantwana labo, because naturally ukudalo kwabo abantu abalothando kakhulu. Lingababazi yakwanisa ukubakwazi okugcwele ngabo.